Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka isi ka KHADC ka klam ai sanat yu Paiem Marremdor Syiem bandong Syiem pura ka Hima sora ka ba ka Hima ka lajiat yu hagajia kran kinong yalam ka Hima sora madagasngi palai ka bagi khun ki hajar ka Hima sora ki relator sa KHADC uba walbon benuat dekat ki kle nong senchar Hima sora uloong baka daw baka isi KHADC kam ai ka sanat ka dei budang don sa uta upi Syiem uba kwa banyale Syiem na Hima sora Uloong bakila pensyai ba uni upi Syiem umdei na ka Hima sora, hendai ula syong lasa hamairang na daki spasnam, umdan watang ka yeng san yeng sunan hapo ka Hima sora. Syusyu uloong baka isi ka KHADC, ka penmi isya penmi ya ka kerteng jong upi Syiem, da ka baong baki hap ban ai ka jing bishar bahok na benta jong uru. Uba Labiria Syiem Advisor Federation Khasi State, uloong baladap jiat yu Syiem kat kum ka hok kariti ka dostor da ka Hima, ban jiat Syiem yu Paiem Marremdor Syiem, bala pendap ru ya kanyam kerukom. Bila nhiều quay hang ni ban dawai sangat, dari keba sosi kalong ba, kani ke isi mata kam, kau ba kamla pada air sangat mata kasih. Kadau keba kisah hang ni mata kalong ba, udang dan sokau Syiem, ubakwa ban ilek Syiem nak Hima sora. Dari ngila pensai ba, utau Syiem umdei na sora, udai ubala song setai sepok marang, ladaki spasnam. Umdan watang kayin saat in sunan ru hapo asara. Umdan watang ka ngimtip ru kai kata Syiem kan thai ka ba Syiem yu. Ngimtip ru ki kita kementri ki ba backup yu. Handai ka ba kini na ni desa konsel te kita pendi ba ya ka kateng yu Syiem. Ba ki hapan ai ya ka jing besar bahok na mata ka jong uru. Balesi ula namla ban ile Syiem. Na kaliang jongi ngila ong ba ha Hima sora umdan kanu ka dispute umdan kanu ka jingit kani Syiem badda ka basuk ka basang ha baki menteri ikorbani kila lek pan Syiem na ka Syiem sat nanti na po sora bakal asay bai tang yaw Paiem Marremdor di ba yaw Paiem Marremdor lawan ra de menteri sa ka executive committee ka bati ong ki bakraw bat hak ta ka porhi lakhat ya ka dorbar ba jong ke Hima sora balong kalai terit nai bakatwi arpo arpesan ba impeskam ya Paiem Marremdor da kaba kadarbari kam semlalap badan unu ubakwa banyile Syiem ta kapor mundan dawai pat ubabyang banlong Syiem ha Hima sora ndre misap ngilap bet badan tang ni Paiem Marremdor sing Syiem balong pet banlong u Syiem jong Hima sora ba kum ta kadarbari kala penskam ya Paiem Marremdor Henry, wat hadian riu benai bangilawan seni hadin nadu riu benai miswa ngilawan ban semit ikut keslas ni ini kile bam patiau i kumba kim iman ban ai sanat yo Paiem Marremdor bakata kepelong ingi bangin kiu pai ba kepelong yo pai ba nong sara yo khun hajar Hima sora ban bitar ban kiu hakani ka district council mentakasi bat ngi khelampoi pakhat ru ba mentakasi nah bang layakran bati kini kilong kiba donut sisa do kata bat kim sim la ayak sanat bat ki ong ba kin se pek pat hadiah ti kata ka jing pek jong ti tingam tip kin pek ki bakum no ka jing pek ki bakum no na kaya ka Hima pada pek ke ban syai kan ka kam we have impressed ya ke executive committee ni ong sai kedar wa khasi club kariti umdai khasi kai identity jung khasi kalau umdan ni kariti umdai khasi bila ong sai kedar ru bila patai sai kedar baka six schedule ka dei ka maka kan yata ya ki hok di badai hagani kari jingi nadu bala ai six schedule bat la yo six schedule lu halo kanong rem kaduan kiriti gitu sur ki balong terpang ya kan izin rio dina ta kadau within the state of Assam a six schedule is created nungum ta balen create a six schedule lam day there something special in it nila impress ki kata
bat ngila batai saya kedar ya ke ikasain darbar jong khasi dah ke bong saya kedar ha ke darbar ye la jiet yu kunyi jong ka kepo ye dah ka kepo ha ke darbar kur dari ka hok jong ka darbar kur ban jiet yu kunyi jong ka kur dah ki kur ha ka shnong dari ka hok kat kum geriti kalau jiet yu ba shnong umat tabar shnong utaman shnong ne usodar shnong di tang dapat shnong akarai la jiet yu sim rai basan rai ne ulung do rai di tang ki dan hok ha kata karai kawe karai ba kawe kamla ba yu sim la ban jiet la jiet yu sim kat kum ka hok geriti di tang kata ki badan hok hapok ka hima ba yu sim ka sara kham tam la jiet la pendep ya ka kat kum ka hok kariti dostur bat mdei tangkat ta lawan ra ruh ka dor hima ba mdei lawan ra ka dor hima ba ka dor hima kala priang ka pokong santam eru la pendep ru ya kaniam ya jing ku kerpat jing kalong ha bala pendep kat ni mdei mo pin pendep ialah kamrampat dan ai kesana maru hawriu arngut abakili atho la kalong ha magistrate ne hu hadanu pastor na kiruniam sisi melabiang ki alengkur ki arleng yeng ki arngut kamram jung tau hadanu pastor nu runiam nu magistrate kelong taman ai certificate hadin bola keli perthawi kita ki baro arlengkur. It's as simple as that. But hakani na takada kamram jika disongsul long ban pek strictly kata maki dimaki ki banda ban ke ye kerti stot mdei ban thau ain da ka wei ban panlong ain ban wei ngeriti baka dingkar pat ka jangale ka bakong santam ya kan ek executive committee ngong pigi executive committee ka bang khoi ka bang suba ngada kerpat don't bring party politics hakabai dei bakariti nama party politics kan penyap ya keriti bat habayap kariti ukon kasih online nak mesti percaya bang kerpat ingat ong ngada kerpat sisa pakai kesik ni buat mai kan nomle ya kan ni namar ba lada dei kan no kariti kabiang andai sisin melung dekat party politics kambiang ya party kan nomle ya kata kejing kerpat kejongi ke syai kedar kata baiklah ya hak Hima sora la pendep tik tadi ban lek bi hak kata kan rem ban examine ya kata kalau simple bau pastor ne u magistrate ne reuniam jang kinu kiniam habum shuawan pun ya tho udah keli pertau labit labiang ne nagi aling yeng labit nabiang ne nagi alang kur labit nabiang ne berangut habum dan syukun kuno objection apa ni tho ai kita baka kamram jang uta uri ma ai serkir kata ikrat kamram ni kada songson semua berkadai tang kata hariti kadai balong halor bat ka an kadai men scam patkum jing tulun kapor ne kadai ke benta balada yu no ikriti ka survival ka survival jong jaj ban rejungi lada dam ka an ne kariti ukun kasih ne lada dam kariti don tangga ai ukasi tang kendiat por undu undam ni selamat kali ke bokong santam ke impress ki bat ni kerpa de ki andai nak liang jong ki sai kedar hi ba ge ang ba ni ngemla ban ai kan ni ngin sampai pat oi ke por it ends there ki ai kilanti ki ba ka hima ki clear nong sensia kin le kin syong mar bat ki steps ki badi wan le kin serai dekat darbar nama kan rem jong asain darbar jong khasi syong akat darbar kini kinum rai tang kini ne kin lei ban syong ban trend pai ba bawan mantap kini syong perkhat yang hey what is the next step ngadam non kum ni ye nama ngalak keren hang tai ru ngang spasyat ik sambo haki ngong kum ni ong barong ye kan mau i ba Gilbert Sulai, try punya kan tip bam tip ni.
Who is Bagel Shulai? Ladai Syiem jangan kita songsel. He is a founder jangka Shillong Record Center. Udah Ubreu Wadan Buram, one of the intellectual kembali tangga state seperti India ke Buram. Yang komne mengakut menantai. Ibagel bat Shulai hadian bila ino ikam Syiem. Yang komne. Ki an jong ka disongsul. Kilong hakata ka dolatha. Wala da uno unong buat hamot kran. Usung shraya uno Syiem. Urung hadukan kian hamot kran. Utho hai kot jot ya ban ko komplain Syiem. Ulit ai ada songsul baka disongsul ke pedia. Ha? Ke. Na kata ngong ini. Ada kerpat ya pi. Bawat le kum kanil. Kidai kanil executive. Please, wat le ke party politik. Nor kin le ikini. Namar, awai ke jing sisya. Wala dodon buku muhta wan ban ai. Pamdei nama mana ke jingnya kerja labun. Ni kan nok mar kaliang. Adu bam susu sungsau ju. Ni ke basai kedar ke bangker pat ki yong. La da kadon ke buku ni. You are duty bound. Ban pek ban reject ke kubung kata. Eu ta buan kam hang ni. But instead ban pek pa jing ni jing dawa jing Hima sora. Kabala yai kat kum kriti, kabala pendep hakadar bar Hima, bal pen scam dakan yam. Pidai ban piyai pe jing ta. Kadi kata ke bengi ong, bagadi kata bangaban. Baka disongsul hi kadai maka ban pek ban pi om ban penlong ke jing tulmat. Da kebuan rak ban daki acting Syiem habalada ban scam eu Syiem 6 months have lapsed 6 months have lapsed ke Hima sora kala up ndai mentaka sir ke patla bagian pek ia kan ni gajing sisa utang nong komplain tu la di ban kentai lekin le ia kan ni ka hok jadi masora ro mesti penjat le gajing kira keput bangem la nak kalian jengi dawa nak kalian ki ong ngem la ban ai ni saya tempat kasate kam julong namar ka jing sisa ba hak demonstration jula ban kli ke sui tang siklemat ro dai kata jing sisa ini nanti kadang lagi governor ba la khlem ka government ru immediately governor cinti haka Hima le subuh do tau aktif ha nilamat pitip kembang ma PSM di press pong aktif jayu di aktif nanti habala don do Syiem long Syiem wa Hima la dai ban examine marmat it's very sad 6 months have lapsed no examination has been done tanggawe jing keren wilayah saj wilayah pen i kan ya lapai ke jingian ya ndai kelapoi di kentian Pira haduk ke mga keren on behalf ng state of Indonesia. Apa din yung kata kajibak walang baik nataling hingyong kwa ikasanat ay ikasanat yung Syiem bala jit bala tungdak Hima yakini kiwe kikam kedaw mapi ingin saya penbaik Syiem rus penbaik kahima kat penbaik namalabun kijing kedaw kti mga ong melaban kedaw kti nama kaan ong say kadar a person cannot be convicted unless proved that he is guilty sendiri ke dokti teman ni pendengar kerana apa saya tengok aku tang buat pasyat sembah ni ba ubre 4 besar 4 pandra mi nak